Kinong ilam kahito bohay rembong circle hakakat pratrik urisau arhajar arpulai kelebeteng biang ya kajing khandra labor license persya ikibre kebamde kitra jela kebelashuan bantrai bian klem dadon kikot kislai kebabiang hagatan bohay rembong. Hagabaleng bagani kajing khandra lalap ru badon katu kani kibriyo kibala aikam aijam wat kikena ikbedang hapo kat prasem karta. Ya kani kajing khandra lalam kemat daw Samuel Hiang ubadeu presiden lembat kajing dan rengkat kidikot nak distrik Riboy. Uli itu bagaseng hadian kajing lap bahag than boy rembong lanang buan kibreu kebam de kitra jela kiblashuan bantrai napangi kam gijam klam dapen biang pat ya kikot kisla kum kileba license bat kiwe. Uli itu badai halor kani kedong rem baki dikot kahito kila beteng ban khandra kenang ban om ailat ini kibreu kibam don kikot kisla kibabiang kibawa nabar kejela bagi bantrai bian yang kadingathan. Kabala penduduk nong pat ikitra jelah kaliang kayo kami jam bat kejing belah. Ha kabal keseng kalalap sisa kejing don jong ini kibriu kubla sutrai klem kinu kikot kislah kibabiang. Syuru hakani kesi kidikot kahito kila be no ikini kibriu kemenabar belalap bagi trai klem kileba license. Bat keseng kalaken turu ikinong elam snong jong snong baper kathan boy rembong bakin pikir bha hagerukom INOC cekibriu kemenabar bakin sengkam sengjam. Kabala penduduk nongpat ya kitrai ritrai muluk. Gawai pan ngipen ken mau. Dak basai sa kinong snong jongi. Ibalai yakin barjela ban ai jing trai. Kabangi siam ngilap akan kesengi kalong ba i bakim pat biang karta ke jongki bentre. Apo kakat prasnam 18 year below. Andre ka bor bhalor hi kamsya bentre kum kita. Tendang kaliang jongi nipa ka kerwo ka basai ki. Bakim bitsu ban penmi kum kini kinong trai bom biang kikot kisla ban alor kata ki bahapo kat prasnam ti nangneng ini ad bin lada kidang don biang ngin ais non bateng kadang ba kanom jasu nangne shikmat kum kene ke jingja kabangi lalap menta kesengi